računati uvek i u svakom momentu i na svaki zadatak. Nikola Kavaja je jedan. Da ih ima Petro Kavaja, odavno bi se situacija u zemlji promenila. Nikola Kavaja i srcem i dušom pripada srpskom narodu. Nikola Kavaja je borac bez rezerve, bez ličnih interesa. On ne traži apsolutno bilo kakvu popularnost. Nikola Kavaja je za mene sve što jedan čovjek može u emigraciji ili u svom životu da doživi, jedan prijatelj, jedan heroj. Ja sam nekad čitao Kraljeviću Marku, Milošoviću, o tim velikanima oduševljali, punili su moju dušu. Danas sam doživeo jednog takvog stvarnog čoveka. Nikola Kavaja is a Serbian nationalist. Nikola Kavaja je srpski nacionalista koji je radio za neko drugo stoljeće i zbog toga je sada u zatvoru u Americi. Ja sam njegov advokat. Mi nastojimo da ga vlasti u Sjedinjenim Državama puste ranije nego što je predviđeno. Došao sam do zaključka da je Tito najveći zlikovac mog srpskog roda i naroda. Smatrao sam sa ubistvom Titom da će razbiti Jugoslaviju, da će okrenuti tok Jugoslavije, jer Tito je veće zlo napravio srpskom narodu za 45 godina ne od Turskog Otomanskog carstva za 500 godina. Zato sam svu moju mladost, svu moju energiju sam bio posvetio da dođem glave Tita. 28 dela sam ja izvršio protiv Tita i Titovi Jugoslavije na teritoriji Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam prvi čovjek koji sam direktno počeo da radim, organizovao da rušim Tita u Sjedinjene Američke Države. Ja imam moj dosije, 8900 stranica od FBI-a. Prvo ja kao čovjek, ja sam dijete revolucije. Moje bratstvo Kavajan pretežno su bili za vreme rata u pokretu Josipa Broza Tita. Bio sam kao dete po svojih 8 godina interniran u Albaniji od strane italijanskih fašista i albanskih balistan u logore divlje Albanije gdje slobode za Srbina nije. Za Tita u to doba kao dečak sam smatrao da je Srbin. Jer među Crnogorcima su govorili, prvi put sam čuo za Tita da je Tito brat kralja Aleksandra Đorđe Karađorđević. Se krivo. Poslije završetka Drugog svjetskog rata kolonizirao sam u Somboru, završio sam gimnaziju, 3 razreda gimnazije i stupio sam u nižu školu vazduhoplovnu u Pančevu. Protiv Tita ja nikad nisam bio. Tito je bio protiv mene. Ja Tita nikad nisam izdao. Izdao Tito mene. Izdao srpski narod. Po izbijanoj rezoluciji Pomirova, kad sam vidio šta se radi na teritoriju Jugoslavije, u to vreme sam bio pitomac. Čitav kadar koji je bio oficirski i završio u Sovjetskom savezu školovanje i kadar srpski, on je desetkovan bio. Zatvaran od strane KOS-a, UDBE. Mene nije zanimala politika u to vreme, niti me zanima danas politika. Ja nisam političar nikad bio, ja sam vojnik bio, ja sam bio rodoljub, branio sam srpstvo s puškom, branio bi Tita isto, dok nisam vidio da je Tito protiv mog srpskog naroda. Još u to doba, kad sam čuo da Tito nije Srbin, nikad nisam mogao da shvatim da srpski komunisti i Srpstvo da doživi da jedan stranac, kojima se dan danas ne zna, rod i porod, da sedne na stolicu, na prestol Nemanića, Petrovića i besmrtnih Karađorđevića. Zahvaljujući srpskim izdajnicima, nikad Tito ne bi došao na prestol srpskih vladara.